tudatevye bila ya kuchukua muda, reka dusangire ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo Kuvayo. Naenda kuchangia neno la Mungu kutoka kitabu kwenye kitabu cha Kutoka igice cha 33 sura 33. Tutasoma mwanzo wa 1 shika 6. Tutasoma mstari wa kwanza mpaka mstari wa 6. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kugira ngo iki gitabo cyitwe Kuvayo, ili sababu kitabu kiliitwa Kutoka ilikuwa Abisiraeli, ilikuwa watu wa Israeli bategerezwa kuva muri Egiputa, walitakiwa watoke kwenye nchi ya Misri, bakavayo watoke kugira ngo bagende mu gihugu, ili waende kwenye Imana yabateguriye, nchi Mungu ambaye aliyowaandalia. Yesu ashimwe cyane. Yesu asifiwe sana. Niyo mpamvu kino gitabo cyitwa Kuvayo, ndio maana kitabu hiki kinaitwa Kutoka. Kutoka. Gisigura ukuva kwa Abisiraeli. Hiki ni kitabu kinayosema kutoka kwa watu wa Israeli walipoenda kugira ngo bashikikana, ili waweze kufika kwenye nchi ya Kanaani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nako ijambo ryacu ry'uno munsi, na sisi neno letu la siku ya leo ni Kutoka. Amen. Ni Kuvayo, ni Kutoka. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Iyo uvuye ahantu, ukitoka sehemu fulani canke yugiye ahantu, au ukienda sehemu fulani, ugenda yutavuye ahantu, hauendi kwenda bila kutoka sehemu. Utegerezwa kuva ahantu, unatakiwa utoke ukagenda sehemu na uende sehemu aho uvuye hariya waruri, hapo utakuwa umehama, unaenda sehemu. Yesu ashimwe cyane. Yesu asifiwe sana. Imana ishimwe cyane. Bwana Yesu adotafuta tuamini.